Lumabasak pa, kareng. Ne, nagkapom Danila. Nanganak ka kadimanan iti kasar. Saan? Si Kamot. Gaputan nakabistida ak nga nakakiti kasar. Saan mo't napanakla nagpakulot. Pakulot kala pakulot Danila. Naimbag no saan nga agdray tabuok mo iti kakukulot mo. Saan? Tada mo iyap apros ko. Tapno saan nga agdray. Masapul nga mi nga agpurmaak iti husto, tanay. Pulis di asawak. Kababain mo't naluslus siya nga kidin. Ka-professional di asawak. Ha? Agpakulot ka kidi mo't akareng, tanay. Engineer di asawam. Agpurma ka mo Ay, kababain naglusya-lusyang ka. Di na latultuladen. Kitaam nagiti kukok na disinta kitaang takanayon ang mamanicure. Kanto kiday ko, kitaam ni impatatok tanaing pis nga mintikiday ko. Ay na, awan esem ko kadagita Danila. Amumot asimple laang ti panagbadbadok, sipod pa'y idi. No idi, ngam itabaliwa mo ti style mo, takababain ka ring. Ipakita mo nga engineer ti asawam amag. Saan nakakomportable Danila? Si Kalatan. Para! Papanam Danila, mga nakaiti kasar? Saan tata? Inala makitsenda. Nay, kunak no mga nakaiti kasar. Kakasla pang first lady mo takawas mo. Ay, thank you. At tata Victor. Ay na, masapul mo. Ngamin analaing tayong agdala. Takababain mo na ibagada alusyang ta asawa ti profesional. Ha? Ay, marugitan. At atidog abistinam no pagpalingkim laang. Saan? Nanada mo tata? Mala, mapantay ka din ka ni Aldawan. Di mo't nagkaadalan kayo idi ka ni Danila, karay? Ayun tata, elementary akan high school. Hindi kolehiyo nga ay. Ay, saan ang nagkolehiyo ni Danila tata? Siya klaang tinagtuloy iti kolehiyo idi, ta nagtrabahon sa idin. Ay, kastaya. Kunak no nakagraduar ni Danila. Nagsasaumot ngamin kat kunamdan asino adi-adal. Kunak agpada kayo ang nakaturpos iti kolehiyo. Saan tata? Di mo't nagtuloy yun iti kolehiyo. Nagtrabaho kamot idi iti bangkaw. Saan? Wan tata, ng pinagsardeng nak ti asawak manipod addan anak mi. Aywanak la kanon ti anak mi. Sa bagay, dakkel mo't tikita nila kayo mo iti trabaho na. Sakto laang tata. Naimbag man ta inasawa ti profesional ni Danila kat saan mo't unay ang napintas. Narigat ti agsasao tata. Ngum adda istorya ti love life dakin nila kayo na. Ha? Ay wine, malagip kaon. Kasla dagayam nangag ko at chismis iday. Apinikot na kano jay asawa na. Ala, awan imbagbagak atata. Ay na, oray di mo ni baga. Amok day ta adamagan. Nalipatak laang. Nagsweldo kan lakay. Inton bigat pa'y Apay, awan kwarta tayo na ya. Adda nga min sumangput a parcel ko intun bigat. Mga malamaki di day jay. Sa paam nga rod ti agawid tanay awan pagbayad ko. Medyo dakkel ti bayadak lakay. Anyaman dagita nga in-order mo na ya, Danila. Dagiti bado tayo kadagiti anak Nagorder kiti bado tayo tanay. Darayan tayo ti birthday ti kaanak kami intun Sabado. Masapul aterno ti pagbado tayo. Ha? Apay masapol? Kuwan Nalabasi ti in-order ko a kolor ti bado tayo tapno naranyag. Center of attraction. Anya? Nagadwa bado tayo dita? Ay na, nausar tayo dagijayan. Agpusak to iti picture tayo iti FB. No iso nga iso ti bado tayo, ang mga nukong na anda nga awan maigatang. Sapay kasinsin mo jag papaskan. Kababain no saan tayo nga agpurma. Ipakita tayo mo't nga daan tayo Asan nga asi-asi ti bado tayo, tapno di day baga asinsinan tayo a tao. Oo na yan. Gastos la na ita.
Anyan to man ti ibado mo ngay. Agbistida ka man ti kasla bestida ti first lady. Kawan disintin to, pa kitaan ti kasta. Bakit? Birthday di darayam. Saan asona? Ay, uray pay. Ipakitak mo saan nakalusyang nga asawa ma? Nang runa ka profesional ka? Ipakitak ma profesional ta asawa ka lakay. Danila, at Danila kay mau. Ni, apay nila kay ko na nabibang? Adda ko maibagak. Agkasar nga menja anak kwento numayabulan. Kamay sa kano nila kay mo kadagityalaan daan ninong. No kaya ni Bert, no saan abisi iti trabaho na. Ni, naapay, nilakay ko lang talaan daan ninong, nana. Siya ngay. Ha, ay, nijak mo na damag ang agpaiso dya anak ko. Diyay mo lang amin asawam tinaibagana. Ang karaman ka siguro at asawan nakakangaraw. Wana, alangan mo ni Bert lang talaan da. Siyak ngay nga asawa na. Asino kumati partner dagan kwa na ngay. Siyak ata siyak kangarod ti asawa na. Mala, ibagak to iya anak ko balasang ka. No sana siyak ti partner day ti asawa. Uri sana nga agninong ni Bert nana. Sika siguro Danila. Bayam, ibagak to iya anak ko. Dua kayo kanila kay mau talaan daan ni inaong kaninang da. Ne, sa bali man ti kolor tabuok mo Danila. Wan, ta saan una amadlaw tay sigud a kulor na. May mayat ti kastoy tanaranyag ti rupak. Insangbot ko pinakulayan, ta inton bigatan ti kasar. Nasobraan sa tilitem takiday mo. Kastoy kay di ti mayat, atap no madlaw. Unangam pabakitin na kamot no masobraan bakit? Sama Nan, taplan sa kayam ta ibado ta inton bigat. Gimata nga kiti baro abado ta. Manain, nagado ang nakaduli na badbado. Na minsan lang inusar ta dagi dyan nakaduli na badbado. Ay na, maipusto nga rod iti FB dagiti ladawan tayo. Iso masapula sa bali manen abado ti isuot ta. Ay, iso nga iso ti bado da. Kunadan ano kasta? Gumanatang kay tibado. Tunggal wakasyon sa bali abado. Talaga kasta alakay. Anya nga ron ngay. Malatag plan sakit din tani masapa ak nga agring inton parbangon. Bumangon ako no alas 3 tarugyak tag make up. Anya? Ay, nagsapamutan. Wan tani ado ti apros ko iti rupak kan bagbagik. Tapno siyak to ti kapintasan aninang inton bigat. Anya? Umay ka dito yan, Danila. Dito'y tayo kanu nga aglilinya aninong kaninang. Di ka pumanag na dita. Wan amok, ngam ko na ngamin no iji sango ti paglinyaan. Ngam dito'y magayam. Dito'y tayo kanu, Danila. Ni, apay, ninang kamot aya ka ring. Katuan, doang kami kinilakay ko. Ha? Aya? Kunak ano may kalagbuya kan makipangan. Takas tama nga mintibadong. Ah? Ni, apay, anyat problema dito'y badok, Danila. Nakamaong ka mo lang amin a pantalon kan naka t-shirt ka. Ay na, amumat akastoy at talaga ti panagkawkaws ko. Awan hilig ko hagbestida. Ay sus, kababain ka ring. Profesional di asawam. Kasta tibadom. Kita anak man nagpintas to'y bestidak na yun. Un nga rod, kasla bestida ti Cinderella. Kitaam ka dito aritos ko. Kagat-gatang ko la di kalmanday ti sika. Tunay a silver day to eh. Aya, Di ka pa yung mga nag-lipstick mo. Ada lipstick ko dito yung bag ko. Kaya't mo ta lipstickan ka kareng. ay nasaanan. Ag-allergy ti bibig ko no ag-lipstick, hak, Danila. Nay, sa bali matalugan tinakaparada di tagarahi aw karay. Saan mo't atay sigod alugan nyo na ita? Inla ko mintay sigod tata. Nagaduma nga min ti dadaol na. Brand nyo samot na ita. Wan tata, ngam utang. Humble kalaunay kareng. Ano niya nga utang? Jackpot siya. Amukaw ti style mo.
Napakumbaba ka launay nga may. Narigat mo't ngamin tagpalpalanggwad, tata. Ta saan tayo mo't abak nang? Ay na, baknang kayo, Karing. Saan la amadlaw? Ala, saan mo't tata? Saan man? Simple kailang amin nga agasawa, iso asaan na madlaw. Sana kasi ti daduma dita, pirmi ti palanggwad da. Nga uray, ay, diyak kaya tagsao balasang kaw. Papanam, bakit? Apay akas tama ng tibadom? Ingkam makilamay. Last night mo gaya man di na tayo akay eskulaan may di high school. Kahit kastaman tibadom mon? Nakabistida ka manan, iti kas labistida ti Cinderella. Man ano aya? Awam mo dakas na. Mapan ka lang makilamay ngam kasta tibadaw. Hindi ka man bistida. Tada nangag ko di story di kalman. Nangag mo nga. Awagan da kan iti first lady. Gapo iti kasta pa nagbadbadaw. Ay na, apal dala kanyak dayta. Tawan ngamin igatang da iti kakasto abistida. Kasta ngamin ka, no ada na bulbul nga apal ti tao. Sasawan da tiliklikudan na. Ay, di mo man ikaskaso da kita. Apal dala day jay. At damot punto da no daduma. Tauray simple lang okasyon ti papanam. Ngam kakasta ti panagbadbadom. Di ka lagbain. Pagbainak ko ma. May maya matikas tuyan na. Ngam tagbadwak itinanggal ala short pan. Kas kada tumtumpa kamasangwanan. Apay, kaya't mo nga roda kas ti pagbadok. Saan ado mo ti mabalin mo nga ibado adisente? Hay, basta kasto ti trip ko nga ibadaw. Kastoy lang, awanan ti sabali pay. Bert, aldawan, apay awan trabaho mi itaya. Maditi bagbagik. Agkakapsotak bakit? Diyak maawatan ti marikriknak. Ne, apay ang ngay. Amangan mo't no da nangasing wano nang amamling ka. Ado ngamin ka, dagiti mga paapal kan kalakay. Makabakwarak pa eh. Kan maulawak. Iso! At dalaki din nang amamling kan kalakay. Amangan no dagiti naapal at tao. Apalan da tayo, tanapintas ti biyag tayo. Agsusweldo ka, iso amagatang tayo ti kayat tayo agatangan. Saan man na tila'y bagbagam da nila. Intakit di agpa-check up, takayat ko ti agimbaga dagos. Apay ngay akas dya tinakita dakan kalakay. Adama ka no problema iti kidnim. Wan nga ron. Diyak mo't ninamnama na ito eh. Apay nga yakas to eh. Kasano day tuyang ngay? Di saan ka na makatrabaho? Kasanon nga ti sweldom? Kasanon dagiti anak ta? Ay, ure ko man no, nag-retire kan. Ngam samot. Agimbagak pa eh, bakit? Nakaroon ti sakit mo. Masapol ka nung agdialysis ka, Bert. Ala agnaedak pay lang aron dito balayo anak ko. Tani, kastamot ten tinagbanagan ti asawam. Ay, wang nga rod ananang. Kasapulak at talaga ti tulong yu ita. Kanayo nak ngamin arumwarta ne, ado ti ilaklakad ko. Para iti benepisyo ang maawat ti manugang yu. Isupay ti maalami akwarta. Alang arod ay kaasi mo ti asawam. Kalaat mo ti panagsakit na. Ay, wen nga rod Diyak mo namnamahan ti kastya pagbanagan na. Kasano kami laangan ngay no sana makatrabaho ti asawak nanang. Sapay babasit pa dagiti anak may. Kumusta ti lakad mo, Danila? Ay, naimbaglakit din ta naala kadagos ti kwarta ni Bert. Nailakad ko adagos nanang. Nasaya at nga road, tapno at daw sa rin nang agpaagas. Kat, anya ngay dagita ginatgatang mo. Napankansamot nag-shopping. Di magasak man ijay mall, ta nakasilda magayam. Sayang mo't, sapay 3 days sale dalaang. Anya ngay dagita ginatgatang mo. Badbadon samot. Nanang. Naimbag nga ro ta nakitak ti panagsilda. Nanginadag ito no saan anak ka-sale. Ay na anak ko. Ijampay laeng kumati agatang-gatang iti kumkumpurme. Tanay, masakit ti asawam. Ti kumaagas na ti una agatangan.
Wen, adapay na bati para iti dayta nanang. Di kay kadi madanagan. Kat nanganan ni Bert, pinakanyon. Wen, pinagtumar kumutan iti agas na. Nasayaat nga road. Sige, tainak man pa ipadas dagito ibado aginatang ko. Sa anak ngamin anapnag itay anang ipadas si Jaymol. Tani, nagadaw tinakapila iti fitting room. Kumusta kan nga, Bert Barok? Nakayumat kayam na nabebang. Kastoy nakapsot latta. Nadamag ko ti sitwasyon mo, iso din magasak. Kimutong kamutan. Wan nga rod nana. Awanin. Diyakon makatrabaho. Taim madumot ng tiyag agasak iti bagay. Ala, di ka mapukawan itinamnama. Agimbag kan tupay. Agtalag kalaan ka ni Apo Diyos. Una na. Sa anak ang mapukawan ni tinamnama. Agimbagak pa'y tanay. Babasit pa dagiti anak may. Wen Barok. Mala, agpaimbag ka nga rodwan. Agpapigsa ka. Apay akasla aburido ka, Danila. Diyak mo napupuutanan. Naibus magaya man ti kwartami, nanang. Wen, takasano, gatang kamot ngamin agatang iti kumkumporme. No adda makurso na daam, gatangam. Imbes ati agas ti asawam ti unaam a panunutan. Ay, kasano nga taday tuyan? Aburido ak. Maistresak. Nagkupas pa ito'y kiday kun. Unnat pa ito'y kulot abuok kun. Sapi ada mga lala kanya kaninang iti kasar. Awan pa'y usara kabado. Baybay amandag ita. Kanuray di ka pa'y laag ninang tani. Kasto'y ti sasaadan ti asawam. Ay saan sayang day dyan no jak mapan. Saan nabalit at da kay maamang kadwa ni Bert. Kan kadagiti anak mi. Kat, mangkita ka nga ruden ay itibado nga usarum kadagiti iduldulin mo abado. Nagado anak kadulin abado yo. Nausar ko nga rod amin dagijayan. Narigat mo't no idublik manon, kababain. Kat, anyat kayat mo. Gumatang ka manan iti baro. Awan lang nga rod kwartayon. Nanang. Agpanunot ka man, Danila. Nukas ta ti aramid mo iti. Ikatemon. Tasabalin ti sitwasyon ti panagbiagyo ita. Panunutom ti para iti agas ti asawam. Saan ket adagita abambanag. Naimbag nga oras mo karing. Danila, si kamat gayam. Sumrat ka. Ay, agyamanak. Itaman pa'y anak ikaaruba ka, Danila. Kumusta? Grabe mo tantikim mo tungam. Uwan nga rod. Takasano? Diyak makaturturog ngagpampanunot. No pangalaan may iti kwartami. Saan mga rod makapensyon di asawak? Tamano mula taon na iti serbisyo. Adamot ay naduma pimpensyonan na ng basit. Saan nga umda sa pagbiag may karing? Ala, makipagrik na Danila. Iso nga'y mayak ta. Umayak ko maumutang iti kwartayo no mabalin Ay, katwan Mano ayati ka sa pulam, Danila. Oray 5,000, ano adda? Ala, anayo kun ajismil, tati 5,000, tulong min kada kayo. Ay na, agyaman ako na'y karing. Ay na, talaga abak nang kayon adot kwartayon. Saan kami abak nang, Danila? Nalaing kami lang agidulin iti kwarta. Tano addaman bilang emergency, adda kautan mi nga usaran mi. Naimbag kayo pa'y karing. Amuyo tagimpod. Ngam siyak, jak pulos nagimpod. Tano adda kwartak idi, igatang ko'y tagkakanatagam gamit. No siyak ngamin, awan usem ko kadagita. Iso nga imbes apaggatang ko iti luhok, idulin ko laang. May mayat gayam tagbalin simple, ngam tinagarbo ka rin.
Itala ang mamiris ko dayta. Depende matlaken ka dayta, Danila. Saan mo't adakas ti agbado iti nagarbo? Basta amom dagiti limitasyon mo. Tingarudakas na ka naglablabusak. Ti amok kat agnanayon nga dakwartami. Pasensyakan ka ring. Amok nga do tinaisaw-sawang ko ang makapasair iti kalabas. Iso-asuri ka dagijay. Ala, lipate mo dayta, Danila. Awan kanyak dagita. Mabit laeng tayo nakalaeng ti kwarta. Nay, aglut-luto ka mo titikan kanan, tita bakay. Apag-isaw, nabayag adyak nangan iti kasta. Han nga para kanyam dito lut-luto ak. An-anwam nga ruday ta. Impakan mo itasaw. Kanan dagijay umay agsugal ito balay Anya? Apeng agsugal kayo dito eh. Asino tinangibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang oray agasawa ta. Isungahang ka man nga kundisita kanya roding. Kung namatlan no balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ang merienda tayo pa, Wow! Mayata! Adda libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Kat talaga nga kasta, negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa migsa tayong ag-sok-sok. Sige nga Rod, mangan tayo pa madamdaman ton tibayad. Ay, kat, bagbagam, jasawam, marodeng. Kumarit mat nga rod no kas niya abagbaga apaw. Amuyo matan ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasay-saya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rod ti panagsasaunan no ka apaw. Tanotog nga rin kiti araramidan na. Tila maisidsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumat nga rod ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakanwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Un nga rod. Ang sabali talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo kon ti umay ibagamanan. Nakaprograman ito'y panunot ko dagita nga ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabit laan. Oray siya nga puno la minutos. Adala ibagakan ka balasang kaw. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masyangay ilaim. Dagiti pada mamannugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawin kayo kitin. Biyag ko datoy. Hangada kayo timang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumadang iti dadakkel mapimusayan.
Nanaintang. Amo ka may siya kakadagiti mapan makisugsugal iji balay datita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina daytoy, wan. Tulungam ki de jasawa mi di garden na. Awan mo't anak yung si kaswam. Iso tulungam jasawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam daytoy. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki de jasawa magtrabaho. Nanaintang. Daytoy matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal. Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak ang mga baknok wa. Anya? Makatultulong akmat kin nilakay ko. Baban dayta. Ta mga bakak manok wa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana. Sana may parbeng dayta nga raramidem. Di mo tultuladan dya sa wajay apukok. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo ti may sa ka-eskwelaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita na pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod, no kasta. Nasaya at unay, tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan dya sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kami ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man na pong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray-guraan da kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulong iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden dya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardengan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga pukok. Sana sugalan ni Jay. Panunutan nyo kumamat nga dasawa ni tita ama disturbo yo. Ay nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman sa balay da jay? Balay mo't ni tita. Aday, income kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan Mike. Dila siguro bado na Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo iti ugali kada tita. Inkay kada ginanan. Sana nasayat, agbandaw iti kas kada kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressin ti bagiyaw, gapo iti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangi sakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man, nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Huwag nga raw, tita. Apay, ajad saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. No agsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mo't nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikati baos. Ta sikati aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilang ak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmemerienda. Kakadua. O, naimatikas to yan. Agkaiwara man ang tirong-rong dito balkon.
Unay kat ngaminan dagi di atat tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Nay, anyat tantanabutubang di taruding baraw. Ay, kuan ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arum warak di balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apa, enak no bagbagaak ninang. Da kayo man kit di timang bagbaga. Bareng da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyangan nun. Jar na mo ti umapan no mabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno daddo madagiti bagbagaan na ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang nairwama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin na awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan naken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada ng agbabarkada. Right? Ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilang mangyo na kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da jay, sir? Aday mawag ka na kami. Ada ka nagsusukal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinangi baga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino ti kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tiyo nagsar. Umayo kitaan, sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ija pulis tatay? Si ka, Rodiyang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiyang. Tanumamwak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmay. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni angkal ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni insan? Ay na, saan na tilat atapom, tanarigat tagkamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumarno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagja kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayo na kakadwa. Uwain, dito'y tayo nga kadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda. Kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga rod, tayrwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Dayta ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulog ko nga rod nga, agbisin kayo nga kakadwa. Han mata. Sige, agmerienda tayo pay. Tanabanog tayo nga nagna. Ngamne. Bayadan niyo ate kanan niyo. Nagbalbaliw siya matan dya sawam mapok. Di dan siya makan magsugsugal dito'y balayaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw.
Kasano kat isudamot akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw awidan ni tita no dagduma apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyak amo ano maturog ano niya. Tanong sumangpot ni tibalay, soyaab a soyaab. Intun kwan maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Wan nga taapong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay anasakay. Naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunaklay. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daraw. Postal kulak! Di ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ti sakit ti ulaw. Magmamalasak lang arunan ngam kasta pala ti pagbangam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong unget nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamad, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsuswerte aktad ta, kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko taday. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan. Ti amo kakit gagangay laang sakit titian datoy sungahang ko nga inkan-kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbising kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako ano anya? Maagasan na ka di pa, Roding. Ikararagda ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray. Mapanak ita iti ayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod Mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga ino di kumaro ti sakit na. Ay sos, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numot. Karuruar na la idi kalman. Kahit kumusta nga tangay. Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di meten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Anto kinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. nagsingpot ka ngamin.
Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka idi, Rodiyang. Ala, di ka nagsangit. Asino ko matagtinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko ti. Panagsasaok kanyam idi. Sorry, Rodiyang lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga oray kas ti tratom kanyak. Sorry nga talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa'y ti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta, Rodiyang. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. Iso na di ka madanagan baka. Onya, nakadalos ka na nakaw. Uwan tatang, nalabak pa yun dagiti kurtina. Asayahan nga raw danak. Tapno nadalos to'y balay. Asino nga min ayat ti ibagbagayo asa nga iliw? Secret nga rod pala nga nakaw. Ha? Nagadunga muyo. Ay, wait. Adto ti kwarta. Inka gumatang iti merienda kan na imas sa sidain. Tapno adda ipasangot na iti sanga elita. O sige tatang. Kay masam tiyang lutaw sa lain. Tay naksabtunan ninton madamdama tay ibagbagak abisita. Adda kami na nakaw. Kadwak na espesyal asa nga elita. Ha? Naimbag nga oras mo, Saling. Kastamat. Saling anak ko, agmano ka ka ni Glory. Ni, aping agmano akan ko na. Ubing ngam siyak, agmano ak. Una, tayo suti agbalin to amay kadwa nga inam. Anya! Nobiyak ni Glory anak ko. Sapay lang ko mata, magustom ni Glory para kanyak. Sige. Ingkay manganan, tadapay papanak. Nay, papanam nga eh. Di tabalay daan timiling. Adamapan ko alaan. Barney Labs, di naksamot kayat di anak mo aparakan ka. Anya ko maita. Iso ayat yung mga sawa. Sakmat. Labs, Di kagda ng labs. Taawan makalapod iti inayat ta. Ilaban ta ti ayan-ayat ta. Glory, my labs. Nay, apay ngagluluwa ka nga imay dito'y balay. Saling ka anakan. Auntie, ni tatang, nagisang puti ti babae, ijay balay. Anya, babae. Wan, asawaan na ka no. Anya, nay, kunak man no saanan ang mga asawa. Kastamot niya mo ko. Ngam nagisang put mo ti babae. Ingkay manungtan. Ingkay bagbagaan, auntie. Ay, anya nga rod, no talaga akayat na pa iti mga asawa. Awan mabalinta ka anakan. Basta ingkay bagbagaan. Pangasiyo, auntie. Nasakitin akam di anak mo kabagis. Gapo iti panangisang put mo iti nubyam dito'y balayaw. Nabigla lang na jay. Yung patsek, maawatan naktumot lang. Nagubing magayam tinubyam kabagis. Uy, kabagais. Kahit 18 na laang. Kalkalpas ti dibunay, di na panabulan. Anya, ay na, kasagsagpat na lagayam iti kinabalasang. Una, man-mano ti kastoy kabagais. Senior citizen, makaasawa iti sweet 18. Ay, ala, sapay la ko mga rod, tadi na kanto panawan. Tani, nagubing unay mo ti pinilim nga asawaan. Di ka madanagan kabagais. Tamarik nakmoy nga ayatan nak ni Glory. Di nakto-panawan day jay. Mga nen, saling. Nakaluton ni nanang mo ang Glory. Nanang nga. Di kay lagbay na mangibagay ti kasta. Lekit, agpay sumat na nanang munton ni Glory.
Ta ikasar ko ni ti mabiit. Di kay lagbain. Laklakayan kayon nga mga sawa kayo iti nakaububing. Apay aya, di mo kayat ang mga sawaak, apay. Di mo kayat nga agragsakak. Kung kasanaw no makiasawa kanto, ipanaw na kanto ti asawam ni ti balay. Asinunto ay ti karkadwak no jak mga sawa. Saan kayo aparitan ang mga sawa manen? Basta saan kumamot nga ubing ng siyak Awan mo't dakos na. No mabain ka ang mga awag itinanang, ayos lang may uray awagam latan ay tinagan na. Hay, basta jak kayat deja para kada kayo. Sumapul kayo iti sa bali. Tay bakbakit mo't angam siyak, tipilyan nyo. Ni Glory ti ay ayatag. Isulang ti asawaag. Awan innubingan kan linnakayan kan niayat. Basta gin inayat kami, period. Kasto'y tirumbang ka dagitoy. Dito'y tirumbang ayan da. Apay nga inwar mo dagiti gamit ko, saling. Ay, di nakman birbir nga san latan. Ininaw na akngam si ka, Glory. Ha? Saan nagaputayin sangput na kanti amak dito'y balay kat kunamlan asino kamut na namang birbir nga sa kanyak. Apay nga rod nga inwar mo dagiti gamit ko, manang saling. Awan nga rod space ditaw nag. Mabasaan mo agtudo, manang. Sapay awan linong na dito, Irwar. No di mo kaya mabasa dagiti gamit mo, diyawid mo ije balayo. Ha? Talaga, di na kaya ti anak mo ngagbalin nga asawa ang Barney Loves. Bayam takasaritak daw. No kasapulan nga untak, aramide. Sukat ti mapatpatulukan. Siyak ti boss, iti da iti abalay. Loves? Ala, dito'y kalang silid na mapanak man iti ayan na. Saleng, sana nasaya at tikas na nga aramidem. Ala, yunag mo na kita inwar mo ang gamit ni Glory. Ita niya aga po. Sali-sali lang ditaw nag. Nagadumang ngamin tinalan na gamit nan. Kunamulan kagawaan ti sa nga pulo a taon. Yag mo na kita kunak, di nakpagpungtutan. Dayta tin suro-suro dayja babae kada kayo. Manipod dimteng dayta babae di balay. Kanayon da kun nga ungtan. Di dapay kay kanan iti kwartayo. Dayja babae di maranrano di pensyon nyo. Saan nakabasta agunget na awan rason? Napatpadagkit ti dayja babae ang siyak nga anak yo. Ang talawak langan. Anya, Ay na, saan akaanakan? Di ka agtalaw. Saan anasaya at day nga ibagbagam? Kun kunakla ang matkit di dayjanti. Tawan matla ang tamo kapapanan. Barang kunak no sinaanan ni tatang dayja a Glory no ibagak tikas jay. Ngam saan matlap ta? Baybay am ngamin tagdendennatan. Agkasarda ka nun iti mabiit kuna ni tatang mo. Wan nga rod. Amok di pensyon ni tatang tikinayat dayja babae. Jakpat siya nga ayatan na. Saleng, Niso nga ipamuspusak man ti panagsina da. Jak ipalubos nga kasarda. Iso nga agbiro kak man iti bakit. bakit nga? Bakit amang pikot kan ni tatang? Anya? Ay, nagloko kan siya, Ling. Tila'y bagbagamad. Di naktupay inaram ni tatang mo, idi ka ubingam mi pailan. Idantulakit din na bakita kaon. Iso nga rod apikutan nyo, nana. Gargarian nyo no iso. Apay, di yu kayat ada kayon to ti mayranod iti pensyon na. No agasawa kayon ton. Tila'y bagbagam mga ubing mat. Ay napasinsya ka na. Ngamjak maramid day ta. Iso nga roda nagbakbakit ako na balasang. Tajak amot imang pikaut. Kasta kati bagam kanya kon. Nagloko kan. Ay, sapay umadanin ti kasarda. Jak kayat nga kasarda nana. Ay na. Di ka labaybay anjay amam. Mayat kit di atap na dan tukad-kadwana. Into na asawaan dakan. Jak makiasawa nana. Nga ta.
Di mo may bagat ti kasta. Ta sana mapakpakadaan ti panangasawa. Ay, diyak mo't paritan ang mga asawa ni tatang kuket, nana. Basta saan kumamot ajay 18 years old, ha? Anya mo, day ngay. Ubing ngam siyak tagbali na may kadwa nga inak. Nagalas sa kita, ay. Umay nakarukodan no madamdama sa ling. Sa di ka pumampanaw, Ni, apero ko dandak. rukodan na ti size ti sikat mo. Kan amin oy. Daiton dan tayo sa rin yung nga abay inton kasarmay. Anya, no kasta. Talagang ikasar yun day dya babae, tatang? Katuwan atanay, hagdandan na kami. Abay kayon to inton kasarmay. Manjak, makaabay. Apay aya, kasta ka anak ko. Aklunam ka din ni Glory amay kadwa nga inam. Nasingpit mo't kasawak. Awan mo't madeng aramidin na ka. Nagubing nga ron unay para kada kayo. Kasla po ko yun. Oray man. Awan bibiyang ko. Agin inayat kami nga ron. No ba tuluyan nyo ti kasar? Agtalawak. Anya, Sana ka mang rabrabak. Aramidik timbagak tatang. Iso ano diyo kayat nga agtalawak. Sinaan yun day dya babae. Sumimngutan sa leeng. Apay, di ka pa'y agawid ka anakan. Diyak kayat agawid anti. Diyak kayat na makita ti panagrup-rupan dagi jay duway jay balay. Makapadurmo nakit kitaan ti style da. Agasam, agsinsin naklut dakit din. Kat gagangay na tagin inayat da ka nga road. Sanda mga bagay. Ay na, umadanin ti kasarta. Iso nga aklo namun ti amin. No talaga mula na patag ti amamkan ka, maawatam ko makaanakan. Mangibabay ni tatang. Agasam mo day tangay. Itikas dya kalakay na. Ubinta sawaon na. Tilagbain. Awan mo't tinakababain dita. Awan mo't daldala pusan da sa bali a tao. Katsyak ngay adaldala pusan da. Tasyak ti mapapiktaran nanti. Mala, baybay amon ti amam iti kayat na nga aramitin kunakbet. Suportaram latan iti kayat na nga aramitin. Tapakaragsakan na dayjay kaanakan. Nay, papa naman akaw. Nakabagkamay. Nagdakkel pa'y tabag mo. Inakagsapul iti kakampik. Ha? Apay ayakas tati ibagbaga manakaw. Di nakadi pala maawatan. Kat nalpasan ti kasarmi ka ni Glory. Inak pala iliw-liwag ti sakit tinakam ko. Tawan mo't dengdenggan nyo. Tilatan kay kayat yu tararamidan nyo. Ala, pasensya ka lang kung mananak ko. Ay ayatek mo't ngamin ni Glory. Agin inayat kami. Di yu pa ikan iti importansya matiriknak. Sige, mapanakon. Papanam ang bandangay. Anya lugar. Aking balay. Basta, mamuan yung tumo lang. Sige, mapanakon. Awan manan ni saling dito'y balay, Labs. Wan nga ron. Malipod nalpas ti kasarta. Marmara po kawan na diyang anak ko. Makonkonsen siya akpay kit din no daduma, Labs. Agrebrebel din samot siya anak mo gapo kanya. Andan nakam ni Saling. Amunan tinasaya at kan saan. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan mo't dengdenggan na. Labs. Agawid tulat taladya inton makaamiris, Labs. Patsek ang maawat na kantumot laeng amay kadwa nga inana. No kasta, saadan anagaw awid ni Saleng kabagays. Saan nga rudan ka bagis? Makapadanag mo't na dya ka anakam. Di pa'y umawag mo no ag-text la kumamay. Ayan na kanungay. Diyak nga rin mo ka bagis. Iso ang madana ka nak. Uno, aday ti balay dagiti gagayim na. Diyak mo ka bagis. Mala, bay ang tasyak tuman ti mang kontakken ko ana. Uwan man ka bagis, mga asim. Ay,
Talaga nasakit tinakam na iti panangasawam manen ka bagis. Iso akas jay ti jarjay anak mo. Huwag nga ron. Ang manyat mabalin ko ay nangruna kat nalpasan ti kasarmi ka ni ipag mo. Di nakmat ngamin maawatan jay ka anakam. Kanayon kumangarod abagbagaan iti. Nga aklunan nanti amin. Ngam talagan saan nasakit tinakam na kabagay. Ti anak ko ti umawag. Hello, Saling. Naimbag man, timawag ka. Ayan mo. Apay di ka matla agawid ay. Agawid kami ng inton bigat, tatang. Agawid kayo? Ne, sino ti kadwam nga agawid ngay anak ka? Kadwak tinobyok, tatang, ni Maxwell. Ha? Dukas ta? Adan nobyom? Sino nga dito ang Maxwell? Yam amok to kada kayo, tatang. Sige nga ron. Urayag ti panagawid yaw. Aday ta, nakaluto ako, Labs. Nasayaat mo't Labs. Taon daw ay kanong dasaling kang tinobyo na. Nagamamwan da nga tangay itinobyo na. Jak amo Mamwantang tono sumangpet da, Labs. Tatang, ada kamin. Adadan, Labs. Sige. Aggaukan, Labs. Tenaklo katang tiridam. Tatang, iso ti ibagbaga ka nobyok ni Maxwell. Agmano tatang? Tatang ko na ako na. Ditang tumatlatlong pal na tatang. Iso ngayong kuyog kundi ti bala ni Maxwell. Tapag sasaritaan tayon ti kasarmi, tatang. Ewan tatang. Ikasal ko ni Salenta ay ayat ti anak mo. Agora ka. Manutawan mo manong. Kan lakay ka ka di abaraw wano balaw. 75 ti taon ka, tatang. Nabayagan, abalo ak. Anya? Sige. Magantayo pa nga ron. Sa tayo ituloy tag sa sarita ng madamdama. Apay nga'y saling. Laklakay mo't nga adayong umsak jay nubyam. Kanya kumangay. Laklakay kayong tupay nga adayong ni Glory nga asawa yung. Ha? Di ka nalapdan idiyan ang asawa iti ubeng. Iso adidak mga rod pakibyangan ita, tatang. Ay ayatag tinobyo. Apay, di ka madanagan anak ka. Sigurado masapa ka amabalaw. Lakayan ni Maxwell. Mabiit ti apit na jayan. Ay kaawatag ano mabalo akadagos. Agpada kami lakan ni Glory, ano bilang lang. Masapa kami amabalo. Talaklakay kayo mga dayong isaw. Ha? Saan ka kanya napilitan laeng anak kinobyo ti lakay anak ka? Kayat mo ti agibales kanyak? Saan, tatang? Basta'y ayatag tinobyo. Ay, jak mo nga ron maawatan ti bagik. No apay alakay ti nakainlabak. Iso nga ita, maawata ko ni Glory. No apay alakay ti nakaasawaan na. Husto di ibagbagada nga age doesn't matter, tatang. Nalpasan ti kasaryo ka ni Maxwell, Saling. Uwan, tatang. Sapay la kumaa, maawat yun ni Maxwell amanugang. Ta inawat kumutan ta asawa yung. Uwan awate ka untay sumot nga ron ti ay ayatem ako nam. Kay anyat plano yu ita, nalpasan ti kasaryo. Iawid na kakadin ni Maxwell iti balayda. Ay, awan balayda, tatang. Agab-abang dalaang iji ili. Ha? Da, kunam. Sino, dagiti kakaduan na. Dagi ja anak na Makipagnanaid kan kwa na dagi ja anak kan apo ko na.
Kat ni Maxwell timang tultulong kadakwada. Awang mga min trabaho da. Anya? Apay, anya trabaho ni Maxwell? Mekaniko, tata. Tatang, kaduwak na anak ken apo ka. Ay, sumar kayo, Maxwell. Nagadumot gayam tinggar garit yung may. Ay, wala, pinapanaw na kamay ni Jay pag-abangan may tatang. Dito kami nagnaid. Nagsaritaan, may butkid din ako ni Saling ti may papaniti na ita. Ni Saling paikit di atin ang ibaga. Adito yan balayaw ti pagnaidan may. Anya? Sige ita, yung nagmipa ng iti kagawaan may tata. Saling. Apay ngay, adito'y mo't balayan ti pagnaidan da Maxwell nga agama. Inko yung napay nagiti apo ko na. When atawang mga rod pag naagdanda. Pinapanaw da idan iti pag-abangan da. Ayan yan. Apay diyo kaya tikad da dito'y balay? Pinagnaad yun to, pa'y tasawa yun dito'y. Di pag naagdak mo tasawak dito'y. Wen angam nagaduda mo't nga rod na nakaw. Di asawak nga rod la ang timabali na pagkamangan da. Awam mo't sa bali amang tulong kadakwada. Anak ko. Di kay kumama agbalin nga unfair Anya kuman agkakabalay tayon. May sa tayo mo na pamilya. Saling. Basta dito yan balay ti pag naadanda. At damot karbo nga kiti dahi ti abalay Iso adida kami kumamot papanawan, tatang. Anya? Bumuludak man iti kwarta manang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idya sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti painakin ka. Awan lang arud trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, taay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanagsam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Ureg dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem tikit kitaam dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang tika barbaro alugan nan Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. O mga no agbabae manan. Ay, jak mabantayan.
No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ta asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Ngamjay nga rod asawak ti pampanunutek. Ama nga no isukat na. Agabroad ka kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Freddy ti pampanunutek manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko maamabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no di titipag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pagnaudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Akat, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang. Taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna ngagna diti balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mo iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang nga rod mo tan, no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa yung nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mau. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanulaw na itinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanong hay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargarot ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaid kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo at na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mga ramidan dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, ha? Di ka garamit iti saan mi akayat. Ken, kang runaan ti amin. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ija abroad ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat?
Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kabsat ko. Manang, kenwen gayam. Umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam tanay aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Uwan, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasahan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Magsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Munusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Sana ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo ti mangi baon-baon ken kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasubnod kat pumanaw. Uway! Okay. Saan mo't larom-rumor ni Freddy dita balay, tatang? Saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalain. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ro, ti panagkuyog yaw. Anya? Itatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak marami data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa. Anday baga. Sabi ko mata, di nakgurguray. Anya na ita Freddy. Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam. Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka nga. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubot mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang.
Ah, pumanaw di, pumanaw. Ang amok talen. At dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay. Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, isuadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taulti mo, kamsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kung panunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutin di balay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babain na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maaramid, di bagbagayo. Saan Di ka agaw-awid. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot, iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae, iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta, tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka intong bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti ornong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod roge, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Freddy. Kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak kan ni Lina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Dayjay latan alalaki ti pagtaytayak ang tilubong na. Hello, Manang. Apay ngin mawag ka? Wen ata di ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tap numalpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti day dya lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat dyan. Kanulbud day dya lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto ang nakakaasi. Iso danggan mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabali pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit kan ijay Pilipinas.
Wow. Ada nga may nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunan. Kas ano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day jay lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaan. Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek day jay a foreigner. Ta, alaan nakano ijay pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kastalena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali ba? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mikan ka. Kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wentatang, apa man amal pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsayatag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak ka. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Si ka magkayam tinagmaneho iti day tatrak. Apay anyat intulod yu di takaru ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin nga ag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastaw. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak nga glas-lastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ang makaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti da dya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong da asawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na.
Naimon nga uray awang mapagimimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkinawatan. Di kag darasudos, tani, narigat tibiyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay naanak ka. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamitsan. Kasla di kamot mangmangana nanak ka. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot di asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, siya ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw mo't gaya mo ni Freddy. Napintas pa iti biyag na itan. Ah? Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam dya ipinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam na ijay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyaman ak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga asawa. Ha? Apay nga Mabuti nga kun. Agkabin mo't manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo.